Bueno, partidu gogorra, ez? Egiz esan zelaixan egoerik edo guraldixek desente baldintzatu du partidu. Momentu batzutan ikusi dut argi garaipena eta beste momentu batzutan bai galdu gehinkela, ez? Orduan, bueno, azkein puntu bat, nik uste taldik oso lan hona indabela, batez be lana, ez? Gaurko egoerik hori izkatzean, eta alde hortatik lana gaitxik posik, eta bueno, beste alde batetik, puntu bat, peni hirurek beste zela izen, baina, bat gehiago. Bai, hori da, ez. Dano ikustetak, ez, irabazti, eta alba da lasai, ez, baina bakigu biharmen gauzela, bakigu hori askotan ez dela posible izango, eta ez da dut, ez. Puntu bat eta hau, nik uste taldik oso lan honein dagoela, eta horrek animuk eta indarra mamizku zela, urrengo datorren nahi behiratzeko. Bai, bueno, balerazio positiboa ez, azkenen gu irupurtu mila jungea, baina, bueno, azkenen puntitxo bat, porteria gutxik beti positiboa. Bai, hori da, azkenen puntuatzea importantzea, azkenen jornada asko dira eta puntu horiek ikusi ditugu. Bai, azkenen baganekin zelaia atzean ondo jolazeko, baganekin atzian lanok egon nula eta, bueno, pozik bai lan hori ondo idatik. Bai, hori da, azkenen kanpon hasieran kostatu zitzaigun, baina, bueno, Mateu taldea hasi dela kanpon puntu horiek lortzen eta, bueno, Zaragoza mila. Íbamos con la intención de sacar los 3 puntos, pero bueno, no se ha podido dar, aunque hemos competido muy bien y bueno, creo que hemos hecho un gran partido. Sí, bueno, ha habido bastantes ocasiones por los dos lados, pero bueno, yo creo que merecemos la victoria, pero no se ha podido dar el gol. Eso es. Lo importante es seguir puntuando, no perder también, que bueno, que seguir puntuando pues también es muy importante y seguir sumando puntos para estar arriba en la tabla. Sí, eso es. Yo creo que fuera de casa también venimos en una buena dinámica y bueno, tenemos que seguir con ello e intentar sumar los 3 puntos.